Ikusasa lakho sezandleni zakho, kwenzeke Molo sanibonani bafowethu, ngiyathemba niyaphila. Dr Life ulinde kuhle usibongiseni ngakhumalo kwanongoma. Hey kwenzeke podcast. Bafowethu sila eWesizwe siphethe ama TikTokers #uMkhonto Wesizwe. Insizwa inesibindi. Nayi insizwa yakwethu, mfowethu. Ngiyaphela njani ngane kwethu? Mfowethu sikwazi kakhulu lapha ku TikTok uyazizwa indaba. Siyazizwa indaba. Namhlanje ngilethile ingane zakwethu. Zilethwe yimi ngilethela qathatha. Ngisafuna ukungithatha ngilethe emafonini. Namhlanje ngilethela eChesterville. Ngiyaphela ngane kwethu. Ngiyaphela ndaba. Into engiyifuna kakhulu ngama TikTokers ethu. We know into engihlezi ngilwa nabaculi abacindezele iminyaka eminingi behamba nabantu abangahambi nabantu. Yabo bahamba nomnotho isibindi esingaka enthena sithatha bafowethu ningama TikTokers naziwa nathi cha nina nizoma kuMkhonto Wesizwe isukaphi iyapi lento ngempela enye into idinga ukuthi wena uzazi ukuthi wena ufunani because into eyenzakalayo njengamanje thina abanye bethu senza ama account wethu ngesiyona inhloso yomkhonto uthi umkhonto mawufika base sithi account yami ngiyithathe ngiyisebenzise ngenye indlela kuzenzakalele khona into mangabe ungabizwanga kuyona uyizele uyenza ngothando kunya ubusakusaba thina sisablutho la emkhontweni asisabi lutho ngane yakwethu asisabi lutho njoba ngisuka nje eGoli ngizela eThekwini ngilethe zona indaba ngize ngenxa uMkhonto bengeke ngidele more than 500 kilometers ngizela ngizela ubani #siyazizwa indaba mntaka baba ukukhuthaza abanyoza kwethu kwenzeke podcast ngicabanga ukuthi bekhona ngo2022 bese sino 2 years sikhona kuthemba kuvela uMkhonto Wesizwe sathi no as a podcast as a team sathi discuss savumela no asujoyina uMkhonto Wesizwe ngezinto ezibekile etafuleni zokushintsha iconstitution kuthini ukukhuthaza abanyoza kwethu ukuthi bafowethu asingayibheki thina ukuthi thina sizuzana but ake sibheke umphakathi ukuthi siyisizwe nesizulwane sethu siyophila kuwo lo mhlaba onjani. Mina bengizothi ingane zakwethu siyakwazi sikudingayo ubaba uyakwazi ukuhlupheka kwethu so ubaba uzoshintsha impilo yomuntu omnyama njengamanje kunama challenges esibhekana nawo kunanye abafowethu abanye sebedi campaign organization yethu abanye uthola ukuthi banama followers abatholile bawathole ngenxa yeMK bathe ngokubona ukuthi inani labantu ababalandelayo liyakhula base bejika manje bedi campaign uMkhonto bengizothi labo bantu asingabanakini siyayazi into thina esiyifunayo bayitsheni bazothi mase bengaphakathi bese bayasiphendula thina bekwazi ukuthi benze ukuthile obefeze inhloso zabo ngathi asingakuvumeni lokho asimeleni into yethu ingane zakwethu siyazi ukuthi sidinga ini masize emkhontweni siyizele thina ongathi mina kwezwa usibanibani wazongiphendula ayi sengabe ukudlala namkhona abaningi engibatholile nami ngendlela engibathole ngayo kodwa kusiyona abantu engingama ngabo ngoba bekuwabantu ukuthi nje kufanele mina ngibalekelele ngokomqondo ngibalekelele nangokomoya ukuthi bekholelwe kulento yoMkhonto kuphela bazi ukuthi yoMkhonto iyaphila iyasebenza. Yasizwe indaba siyabonga fuka kithi sasizwe indaba injalo siyathokoza noyiseli danke. Ngizophinda futhi ngimbonge ubaba uMsholozi uNcamalala ngothando analo qhubeka nalo ungapheli amandla ngiyatshengisa ukuthi wazalwa ukuba ube umholi wesizwe hayi womndeni wakho. Molo sanibonani ngilo ngokulethela ngohlelo lodwa sila eWesizwe la khona siphethe khona uMkhonto siphethe nama influencers ka TikTok siphumela ubala ke bafowethu nathi ayike into esingayenza qola kwethu sanibonani sanibingelela bafowethu niyanjani emakhaya hayi mfowethu siyaphila sijabulisa ukuthi uMkhonto Wesizwe uhlangene TikTokers jwayele ukubonana lapha einkundleni zokuxhumana namhlanje silive phela ngithi TikTok izwe nawo so kulela zwe leliyana umuntu evela kangaka nithi masenibona kanti isidudlu mngaka phela ukwazi ukukhuluma ngesizwe ukhuluma ngalokho uma ukhuluma ngaphezulu nokucabezela ubona ibhungu licabezela ku TikTok uma usulibonda hayi lona ninasimanga esithini hayi into ethusayo lana insizwa nje lekade babeyivikisa nayo mfowethu asikhulume ngento ebalulekile yokuthi singama TikTokers noma singama influencers ukuthi siphumele obala mfowethu siqhuqhuzele abantu ukuthi abajoyina uMkhonto Wesizwe #let's change the constitution #this constitution is not talking about us as Africans as South Africans so now ngifuna ukuzwa kuwena ukubaleka kokuthi niphumele obala noma siphumele obala sisonkana kusashiya yonke into esiyenzayo nesikholwa kuyona sathi no yazi uthini sekuxhaphazeke kaningi ake sithathe ithuba no man engingakusho ukuthi
akekho basically umuntu okuthiwa i-TikTok umuntu kahle hle uyachuza yena ukuthi yini engikwazi ukuyenza bese lento engikwazi ukuyenza ngikwazi ukuveza iphimbo ngayo uyakhumbula ukuthi ngezikhathi ze-apartheid okuyibona abantu abadlala indima enkulu ekuthenini bephushe imessage abantu ababecula babathi mabecula imculo yabo bekwazi ukuhambisa imessage egroundini uma kuhlangene abantu bezodlala ibhola laba abadlala ibhola ibona ababekwazi ukuthi be-influence laba bazobuka siphike esikhathini manje lapho sekukhona khona o-TikTok o-Facebook o-Instagram nani uma une presence kuleyo ndawo ungakwazi ukuyisebenzisa ekuthenini uhambise nayi noma yiphi message ngoba kusufisa ukuyihambisa njengamanje isikhathi esibhekene naso ukuthi sikuyi-cross road njengezwe lethu lase South Africa lapho khona izwe lethu kufanele lithathe khona i-direction lapho khona lithi enough is enough manje sekufanele sithathe i-direction yokuthi sibuyisele umhlaba ebantwini kufanele sithathe i-direction yokuthi i-economy yethu siyayi-owner sithathe i-direction yokuthi abantu abasha bekwazi ukuthi bethi bengama role players kwi-economy esinayo yabo manje lezo zinto lezo zidinga wonke umuntu lapha khona ngisho kuthiwa isiphi skill onaso sisebenzise njengoba nje wena une-podcast i-podcast yakho uyayisebenzisa ekuthenini udlulise i-message so it's all about passing the message injalo nje mfethu ezinye sezinto ezibalekile ukubumbana nokuhlangana kuthini ukubona ubumbano olungaka kuma influencers ethu ehlangana egameni elilodwa lomkhonto wesizwe ngicabanga ukuthi igama elithi ubumbano lingafeza ivision kaBaba uZuma uZuma into ayifisayo ukuyibona iyodwa ufisa ukusibona sibumbana futhi ukuba kuya ngoZuma mhlawumbe ngabe siyayikhumula kwayikipa ezithi MK sigqoke iskipa esisodwa sithi singama Africa manje abantu bafuna ukusihlukanisa ngembala yezepolitiki I hope sizofinyelela kuleli zinga lapho khona esodlula embaleni yezepolitiki sikwazi ukuthi sihlangane sonke under one vision athi umsholoza sihlangane kuyo yokuthi umAfrika akathathe into yakhe njengoba ukhulumile wathinta iconstitution wathinta ilegislature ukuthi zonke lezi zinto lezi must speak to umuntu ongumAfrika whether ugqika iskipa esiyellow esihlaza esimhlophe esibomvu esiblue funeka lowo muntu loyo ezezolalela ukuthi lento esho nqamalala ngempela uthini ngoba mesobukana ngehlo lezepolitiki ngekulunga kodwa ke kuma TikTokers ala ngiyajabula ukubona abafowethu ogodole ovumvumu abantu abaningi esigcina ukubona na inkundleni zokuxhumana thina sibona sopolitiki mina ngithi I'm not a politician but here to fix kodwa lokhu engikwazi ukuthi ngidlulise siyakwazi ukuthi sidlulise ngane kwethu kunento engihlezi ngiarguisa nabantu ngifuna sikhulume kahle le engi-arguisa nabantu ngithi mina abaculi basicindezela kade futhi baqala besicindezela ngombuso ngaphambili ngokucindezela kanjani na i-artist liyakwazi ukuperforma kuleli qembu umuntu okutshela ukuthi hayi silambile lezo nto le lento yabaculi abagqogqomayo lento yama TikTokers angaphumeli obala anqoma noma yini uthini umbono wakho athi umuntu no phela mina ufuna ngikhokhele ufuna umsebenzi wami angani uyangithola yini sina le case yokuthi le propaganda yokusetshenzwa komqondo ukuthi abantu abangayisebenzisa ipower abanayo yabona uma uthola umculo no 1 million followers already maye ngaphumela obala athi asivotela iqembu elithile nakhona hayi ngoba elivotela ngoba ekhokhele kodwa emele ini iqiniso khona mfethu singakusho kanjalo ukuthi kuphela kunzima njengoba ushilo wathi khona lento kuthiwa imali yabo ayilithezo linenkume yabo futhi siyabantu asingancanye singemanzi yabo mhlawumbe nabo bayofinyelela kuleli zinga lapho khona unembeza noma mhlawumbe kukhonto ezothi nca kubona yabo kodwa ngicabanga ukuthi at the right time ngoba abanye kuyitalent kuyiskill kubo mhlawumbe kuyinto abaphila ngayo isinkwa sabo yabona mhlawumbe umuntu kumenza ukuthi ama views akhe owavalele kuyena ngaphakathi kuyekuthiwa ke uvalo lolo ngoba bayokutshela oYuvon Chakachaka bayokutshela oOliver Mtokosi ukuthi uvalo balehlula omzwa wakhe embuli balehlula uvalo uyabona balwehlula uvalo badlulisa ngeskill ababenaso imessage angeke ke ngimela bese ngithi mina imessage le ngiyikhulumayo iyona ufuna ikhulunywe wonke umuntu kodwa uma umuntu esekuthola ngaphakathi ukuthi akufanele ngaba abantu bakithi baphila kanje bese sisebenzisa lento anayo ngaphandle kovalo nokwesaba yebo ingqinamba izoba khona ukusatshenziswa kuzoba khona uyabo ukulamba ngenzeka kuvele ngoba bekucindezele laba basemaleni uyabo kodwa ipeace obanayo ngaphakathi ukuthi
you have spoken the truth. I think it surpasses all. Hayi ndaba angikuthethe sewakakhulu nesilo sikhumana wena nesilo. Siyathokoza. Emkhumbane ke ilapho okwakuzalwa khona inkosi uKing Zwelithini. Kukhona nabanye abaningi abake bahlala khona njengaye uCIC wethu ubaba uGedlehlekisa. Nizim Africa, lo ngokulathela nje the influencers, the TikTokers, #uMkhonto Wesizwe, #2026 local elections siyakhona. But njengamanje ngiphethe linye iTikToker. Qhawula kwethu asikubingelele. Ngibonge bafu ngibonge isikhathi sakho. Ubani lo? Uchilisi ke lo bathi uyababa waphelephele. The one and only bafowethu insizwa zakhudla suka mhla ka16 kuDisemba mfowethu umsholo ozememezele iqembu loMkhonto Wesizwe yaqhuma yahlala. Shilo mfowethu sathu sibeke ukubaleka kokuhlangana kwama TikTokers ukuthi azokhuluma izwe lodwa namhlanje la eChesterville. Angifuni ukukhuluma imfihlo kodwa ngomunye wabantu okade ayilwa lento ukuthi yenzeke. So ke vele na ku social media ku TikTok icontent yami iyangivumela ukuthi uyagwaza nje uMkhonto ngikhuluma ngale ndlela. So mfowethu lolu usuku olukhulu usuku lethu mfowethu kade sasilindele. Besinako lokhu ukubona ngathi ama comrades ethu awayiboni irole esidlalayo yabo. Ungazi ukuthi umsebenzi omningi wenziwa mhlawumbe ama comrades o convener coordinator nama volunteers. Kanti mawubuka kahle i-mainstream media mfowethu yawuvala uMkhonto Wesizwe. Yayikhuluma ngawo ngoba na kunento negative. No man savuka sayithatha mfowethu. And isagwaza ngempela abanye bethu bese singasalali ngisho endlini sikhululeke. Hayi bese sithukeke beyothulele ubugadile mfowethu ukuthi hey konakele. Mfowethu ngifuna ukubheka into ebalekile la ukuthi ngibuza wonke ama TikTokers ukubaleka bokuphumela obala bokuthi bafethu akuyona indlela le nansi indlela ukubaleka kwalokho uthini ngalokho ukubaleka ukuthi bakhona abantu abakhona abasathi hayi mina ngisafihlile mina uthini ngokuphumela obala ukuthi silwele izwe lethu silwele ikusasa lomuntu omnyama ayikho impi ongayinqoba engekho amasosha azohamba phambili azinikele. Yebo bayasilekelela laba abacashile ngoba mase siyakovota bavota kanye nathi yabo bayasilekelela. Kodwa iqiniso lithi mase sifuna kubuyizwe lethu kumele abe maningi amasosha azophumela obala athi it's either I die or nothing else. I blingile first bese kubonakala umfuka khumalo bese sheshe socongeka asibe baningi endimeni. Ubugwala mfowethu abusizi kubuye kuthiwe sibindi uyabulala sibindi uyaphilisa abanye bethu mfethu sasingamagwala ansondo kodwa isibindi sasithola ngokucosha uMkhonto mfowethu sagijima noMkhonto kwaphela uvalo kwafika yabona mina ngakhankasa ku TikTok ama calls engangiwathola ngosuku ayengaphezulu kwa100 every day sesondele kuma election no abantu nje befuna bebuza imibuzo abanye bebonga yangifundisa lento ukuthi kusho ukuthi into engikhuluma iyazwakala chaza ukuthi ke manje ubugwala ngibeke eceleni angibe ready ukuthi mangifake manje ngiyafa Wethu sibonga kakhulu Qhawula kwethu sazokhuluma kakhulu siyamakhulu sikwenze ke podcast Qhawula kwethu bonga mina mfowethu danke sibonga kakhulu eNingizimu Afrika Ningizimu Afrika sila eChesterville #ama TikTokers influencers sila ebukhoma siphethe the one and only uGodole kade wasesihamba sidibana kana lengwenya shoot akalungu masaphinda sidibana kanje ngane yakwethu ngiyabingelela kibo bonke ababukele ngane wethu kukhulu kuhlangene njengamanje ama TikTokers bebuka ngathi awanakekile nakho la sikhona manje hey mfowethu injabulo yami iphezulu kakhulu ngoba ngokhetho ama TikTokers asebenza kakhulu uMkhonto kunje nabo bane contribution abayifakile eMkhontweni njengabantu akade bemaphambi kwamafoni abo befake bebiza abantu ngobuningi babo ngiyajabula namhlanje ukuthi kukhona umcimbi owenziwe kwathiwa ama TikTokers azobe eqhakambiswa kiwo lo mcimbi mfowethu ake siveze ukubaleka kokuphumela obala kwenu bafowethu emva kwencindezelo engaka uMntompisholo ebhekene nayo nathi no bafowethu shiya uvalo shiya ukwesaba sithi silwela umuntu wakithi sizilwela sonke uphumela obala kwama TikTokers ungakushayela nihlombe mfowethu uphumela obala kwama TikTokers ngishayela ihlombe elikhulu kakhulu umnewethu ngoba amasela lawa aphethizwe mana lokhuza mana awume kahle amasela lawa aphethizwe awodla yedwa awukwazi ukusaba ukuphumela obala ngapha
abakondla baletha impuphu abaletha ikudla kini kodwa usaba ukuphumela obala angeke size sisabele nonsense thina mina ngeke ngize ngisabele nonsense leyo futhi ngisazoma futhi komasipala ngizokwenza iqiniso lokuthi ngiyabawisa bayamasela bayazazi nabo hayi ukuthi abazazi bayamasela i-IFP i-ANC kakhulukazi lethu i-IFP ke ngiyaqeda ngayo njengoba kuzu 2026 akunamasipala kosalo wodwa noma ababili ukhumbula ukuthi thina sinamasipala so bathatha koba sizobathatha soqala sithatha be-IFP bese siza kwabe-ANC kodwa nje i-target yami engiyitargetile umasipala sobathatha fana befike ku-30 njengamanje iZululand usho ukuthi sayigwinya ayisekho iZululand ifana neTheku leli ifana neTheku sekuphelile just that nje into engicela kibo ukuthi mabe sayinisa ama contract besayinise begcine ngo2025 sifuna ukufica omasipala bethu kunganakweletu sikwazi ukungena phakathi kaMnandi ngoba vele abethu kufana nomzinyathi lo sedandi nendumeni nomsinga kuzoba umnambithi iBackville kuyaphezulu le omasipala bethu bonke labe engibabalayo hayi ukuthi ngibashayisa ngovalo ushowcase mfowethu sasibancencile ama TikTokers nangaphumela obala uthi aphumela obala sinenkinga yama artist namhlanje alandela ibhodo eliconsayo ukubakhuthaza ukuthi lempilo yethu sonke yabantu yesizwe sonke ukuthi cha bafowethu hlukanisani ithalente nokulamba kanjalo nokulwela isizwe njengamanje isikhathi sokuthi izwe alibuye kithi ukudla sokubona after but okwamanje akasilwele izwe wemne wethu mawumuntu ungavumi ukulawulwa indlala ingakulawula indlala uyabona yilwa ulambe unjalo ulwe uyabona thina mina ngilwe ngisemateksini namanje ngisekhona ngisabi futhi mfowethu akekho umuntu owake wafa wavuka kuthiwa uzofa angikaze ngife ngavuka mina ngezwe kubhlungu lelizwe lizobuya ngenkani bayathanda abathandi lo nduna nkulu ophethe la ka 18% izophela yonke leyo nonsense angeke siphathwe abantu abangawinanga angilwi nabo kodwa nje ngibatshela iqiniso ngithi abalimakelelo lelizwe lala kwaZulu Natal lizobuyela kuMkhonto bayathanda abathandi yes or not mfowethu asibe kakhulu xola kwethu soqhubeka mfowethu yabonga bhuti wethu sibe kakhulu eNingizimu Afrika sibe kakhulu nabesilo #kwenzeka podcast #uMkhonto Wesizwe bathi yagwaza lento sharp Ningizimu Afrika hayi Chesterville isikhona #influencers #tiktokers sithela ake size sizobungaza ama tiktokers umsebenzi wawo awenzile ukugqugquzela abantu bakithi nokuhlangana nje hlanganiswe sakithi ngento eyodwa ukuthi asibe munye soMAfrika the one and only iartist engisukela lokudala sengaqanda ukuvota ucebo umfowethu hayi kodwa siqale kuleyo yokuduka before sikhuluma indaba yethu ngathola igulo zokuchuma nitha udukile udukusiwe yini manje wathi akasabonakala siyasibingelela sibingelele ikwenza kwenzeke isekhaya ke ekhaya lami le hayi asilungise leyo mfowethu asilungise no yokuduka le yokuduka no ucebo unekhaya engakulungisa kahle nje kubantu ukuthi ucebo unekhaya khona izinto ebengisayilungisa nje ekhaya so ngakuba njengamanje ngumuntu ose Bloemfontein ngokuhlala so ngenxa yokuthi uMkhonto uhlala usebenza uhlala ugijima that's why ngithola ucingo ukuthi kune performance ekumele ngizoyenza la ekhaya Chesterville so nakhona ngezizathu sokuthi kunengoma engiyayiculela ama TikTok ngiwabala ke lapha nalapha kodwa ucebo mfethu ucebo uyaphila bafethu uyaphila ucebo ukubo eBloemfontein mfethu wasipala ke nathi kwenzeka ama TikTokers noma wasikhohle hayi kanjani angithi manje ingakho kube lula ukuthi mangabe ningibiza nishesheni ngithole eduze mfethu hayi no ngikhona bafethu ngiyaphila nje bafethu ngiyasebenzeka I think mhlawumbe umfethu waba nokudideka nakhona ngoba iciko engikhumbula kahle iciko lakithi leli lalingifuna lize lifake ivideo so usabelo usabelo uyazike ngikhona ngumuntu ophilayo so nje kakhulukazi nje kubalandeli ngiyabonga mfethu kwenzeka kubalandeli bacebo solilanda ilizwe lethu ucebo uyaphila bafethu ngizosebenzela uMkhonto angiphushwanga size lethina laphathi so ngisazonibusisa kuningi okuzayo okusuka la ngaphakathi emandleni nami ngiyabonga ngane wethu TikTokers ahlangene ayabungazwa kubonga umsebenzi wabo nonke nani bacule enithela bamba iqhaza naphumela obala kuthini uPaula kwakho ukuphawula kwami nje kube into enhle kakhulu mfowethu ngoba masithi siyabuka since aqala ubaba uNcamalala 16 December
sincintshwe utelevision uTV abazange besinikeze so sibonga wona lama TikTok so sibonga kona ukuthi nani bafethu nje banenza ilokhuzana likwemedia nisiphushela kahle sibalekile sonke ngijabulile ke nama ngizwa kuthiwa ama TikToker azobungaza so asebenzile wona TV wethu loyo inini abantu nisenzele uTV so nje bafethu sithi amandla akusekho kunya sahlehle siyaphambili. Good morning morning commander ngokuthi onke ama MK athi commander morning Sholozi udlali chezi bonke bamchallenge ayo bawele weni njoba nibona ke bafethu bonke bamchallenge ayo baba bale wini namhlanje sinobaba uWilly Simchunu lonto isho ukuthi impela abathinta umsholozi bawele weni. Hayi sawonga qhala kwethu sawonga ngane yakwethu danke qhala kwethu sawonga kakhulu nosini Mr Africa siyasemaphethelweni manje nama TikTokers ethu kwenza ke podcast bukhoma sila eChesterville sizobungaza ke insizwa zakwethu nentokazi zakwethu ephumela obala zathi #uMkhonto Wesizwe zathi asibumbane ekuphakamiseni lento yakithi khawula kwethu asibingelele sikwamukele kwenza ke podcast. Ngiyabonga mfowethu nami ngibingelela wena nalo shuthayo kanye nehlwele zakho nezakho belihlwele mina nginazi ihlwele mina akunkani uMkhonto akunkani allegedly woza nendlebe ngize nendaba uyizwele nawo ziyakhala mfethu ukubaleka ukuthi ninikwe ithuba nibongwe ngomsebenzi wenu eniwenzile before ukhetho na after ukhetho ngoba hayi siyakhala kodwa ukuphumela nje obala bafethu nisebenza umsebenzi ongaka bese kuthiwa nizobongwa ukuthi qhubeka nomsebenzi omuhle kuthini ukholo kwakho kulokho. Mfethu mina kungijabulisa kakhulu ngoba uma ngiqala lento ngangazi ukuthi ngangithi nje uyabo nami ngokuthanda uNcamalala hayi okunye anganandaba nakho ngoba ivangeli kaNcamalala ngalishumayela kudala kusinto engiqala ngoba sekunomkhonto ngoba kune propaganda too much so ngangizama ukuthi ngifundise abantu ukuthi lento eshiwa abantu ayilona iqiniso so ngiyajabula namhlanje ukuthi endleleni ende sengihambile ngilokhu ngilokudefend ngishaya umunye u5 hayi inkosi mala ngishaya umunye u5 mfethu manje ngilongishaya u5 bathi ngithi so manje sekuze kwafika la ekutheni nathi baze basirecognize ngiyajabula kakhulu mfethu ukuthi namhlanje ngihlelilana mfethu nawe uzoyangibiza ungibizela ukuthi ngizomala so wonke umuntu mfethu maye ngibona uyajabula nami ngiyajabula ukubona abantu bengijabulele yabo kodwa kubalekile mfethu ukuthi cha kuMkhonto siyasebenza simile ukuthi ukhetho olidlulile kwenzakalani cha sisaqhubeka sisasebenza sifuna ukufundisa abantu ukuthi uma ngabe wawucela abantu ukuthi abazokuvotela emva kokuthi sebekuvotelile awubalaxaza ilento esiyenzayo ukuthi silokhu siqhubekile nokuthi sikhulume nabantu abeze emkhontweni ngoba alikho elinye iqembu mfethu uMkhonto kuphela. Mfethu asikhuthaza amanye ama TikTokers ukuthi nawo nakho niyabungazwa nani niphila ukuthi umsebenzi wenu bemhle kakhulu ukuthi hayi wena ongaphumela obala ziningi insizwa sizaziyo enama followers amaningi ukuthi cha ake nicezuke bafowethu ake silungise niso. Yebo inkinga wena mfethu lapha ku TikTok inkinga lapha ku TikTok wena kunalento abathi i-content so abanye abantu basaba ukuthi mhlambe bazoluza ama followers kanti cha noma ungawaluza ama followers uma ngabe kumele iqiniso into ebalekile lokhu kwe content into yokudlala into edlulayo ukudlala lokho ya uyabo so thina lapha simele iqiniso mfowethu sihlele eqinisweni futhi koze kuyovalwa nje akukho la siyakhona undefend go hayi inkosi malanga ka5 allegedly siyabonga kakhulu qala kwethu wena Wesile shaba Molo sanibonani ngethemba niyaphila lindo kuhle usibongiseni Dr Life mfaka Khumalo cha kwanongoma la ngisuka khona sila eChesterville angahambi ngisendawonye bafethu usuku olukhulu kubungaza ama TikTokers kubongwa imisebenzi yawo emihle athi ayenzela uMkhonto Wesizwe lo balande ngamoya munye ngani yakwethu yebo siyathetha ke ngoku siyathetha mhlekazi sithi isixhosa ke manje uboni tata mani kunjani futhi siyaphila mfowethu ngiphilile manje sithatha usibeke mfowethu ngalolu suku qala sikhuluma nobani qala ngase sikhuluma nobani
Ngilusana lona wazi ngela Flagstaff Milano nisuka khona eFlagstaff. Mfowethu sithatha usibeke mntaka baba ngokubaluleka ukuthi ningama TikTokers nizophakanyiswa nizoqhonywa iphaphe legolagala ngomsebenzini enithena yenza noma ngeke nikwenzele before ukhetho na after ukhetho nibonile after ukhetho uthi MK was a targeted man kakhulu but nama eqinisweni namanje uMkhonto ukhulu usuku nosuku ikhaza enilibambile and imedia yethu basazi ukuthi asiqinisekile ngayo ngendlela epresent ngomkhonto wesizwe but nina manithola uacknowledge nokubongwa kuthini uphalo kwakho lokho. Ngiqala ngibonge ugcina mfoka Dlamini organize lo msebenzi lo msitho nakumke kuliwonga ukuthi na ibe ingxenye yalomsitho omkhulu kangaka. Umhlekazi sibona ukuthi imedia sicinezela kakhulu futhi uyawo kahle kahle imedia kaloku isebenza abantu bagweve nomhlaba wethu lento lesiyifunayo. Ke sesabona ukuthi na itraffic igcwele kakhulu ku TikTok and abantu baninzi pha ku TikTok. Sabona ukuthi na kuyoba kuhle ukuthi na iMKC isebenzile pha ku TikTok. Indawo engekho captured, indawo engasetshenziswa ngabathile for ukufeza izinhloso zabo. Uyabona safeza ke inhloso zomkhonto sixela abantu ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba bajoine umkhonto wesizwe and uzobanceda kangakanani umkhonto wesizwe abantu bengacaciseleki kahle kahle ngomkhonto wesizwe. Kodwa uba thina sibange traffic pha umkhonto wesizwe ubona nawe ukuthi before uvoto all live kahle kahle bedominate ku TikTok ngabo all live umkhonto wesizwe. Ke sibona bana yona ndawo ke ezoba perfect for uba sisabalalise indaba ezilungileyo sishumayele ivangeli elungileyo lomkhonto wesizwe. Ngane wethu asibakhuthaze abangakaphumeli obala ama TikTokers siyabazi baningi kakhulu abasafuna ukungena noma bazazi noma bangene ukuthi cha asileleni into yethu asileleni iqiniso umuntu omnyama wonke akakhululeka umnotho awusuke kwi minority awuhlale kuwo wonke i-socialism kanti yini i-socialism. Ngabakhuthaza kakhulu abantu ukuthi nabajoine umkhonto wesizwe uyabona nongakajoin if ukhona umuntu umkhonto wesizwe xela umngane wakho xela abangani bakhe naye njalo njalo ngoba lento kahle kahle ayo yami as individual kodwa into yethu sonke anilweli mina kodwa silwela ilizwe lethu ukuthi ilizwe lethu libuyele kuthi ngokuphele njengesisho nobabunqamala lesina ilizwe lethu malibuyele kuthi umhlaba wethu mabuyele kuthi okwazi ukuthi abantu balapha eChesterville baneyade encinci okwakwenele nje uRDP awukwazi no extend awukwazi ukwenza igadi okwazi ukwenza ntoni uyabona kukhona into esithola ngabantu ke bathena abantu bamnyama bazokwenza nomhlaba ngoba bazokokha umjondolo andibona into ngingxaki abantu bakuthi xa benikwe umhlaba bokha imijondolo ngoba abelungu nabo bathatha umhlaba bokha ama-estate abantu barente so nabantu bakuthi into abayi-affordayo kuba bokha imijondolo sihambe siyorenta kuyo ngoba si-afford ukurenta imijondolo hayi ama-estate ngoba nabanye ndithi emhlabeni bokha ama-estate mna ni-afford ukokha umjondolo yabo nami ngenzokha i-estate yemjondolo emhlabeni obani wethu singasole emhlabeni wethu asivale kanje Eastern Cape namo olunye uhlanga kunale agenda lokho ikhona noma lento yokuyenzelwa ukuthiwa umkhonto wesizwe okwaZulu Natal wamaZulu kuthini ngoba ngiyathetha ngoku ithini lento sibaxelele kuba umkhonto oweve lonke no abantu banele tendency yoba batwiste information to suit their narrative. Umkhonto wesizwe ayengowakwaZulu ngeve abanye ke abale kwagogo abangapha bathina ufuna into yakwaZulu abayonke imember imember yomkhonto wesizwe indaba zakwaZulu sendlunkulu lena ke ipolitical party ya wonke umuntu waseSouth Africa wonke umuntu wamkelekile ba azongena lapha umkhonto wesizwe silwe lelizwe lethu sonke not amaZulu silwa ilizwe laSouth Africa libuyele kuthi not a certain tribe ukuthi nabantu bazama ukunqosa umkhono ayizusebenza le nto leyo wayichana mfana wayichama mfowami umhlekazi wami angiveka kuhle sibongakhulu ngane wethu ukuxhumana nje kwenona wesilo siyathokoza ndabulela nami sibulela kanjalo ke sithatha yonke le nto sayiqeda #umkhonto wesizwe danke kwenzeke